Makiaria mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ kaunti-inĩ ya Machakos, atongoria a mũng'ethanĩro hamwe na Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka moigĩte megũthiĩ na mbere kũrutithania wĩra hamwe muoroto arĩ kũinũkia President William Ruto thutha wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Sisi ni familia, sisi ni cousins. Mimi nimemwambia William Ruto anasumbua huyu Kalonzo, kutuma maaskofu, kutuma wajumbe ati huyu Kawaya ati waongeleshe aende kwa Kasongo. Anaweza aenda kwa Kasongo huyu? Mimi nataka kutangaza kwa niaba ya familia, wewe Kasongo, kama uko na haja ya mtoto wetu wa familia hii Kalonzo Musyoka, ukuje uongee na mimi, ndio msemaji wa hii familia. Mtu anaitwa William Ruto aje hapa, asilie, aanze kuambia watu wa makanisa waende waongee na viongozi ambao wanatusi kila siku. Kasongo, ujue wewe Kenya imeamua kwamba wewe utaenda one term. Gikundi gĩkĩ kĩa atongoria kĩrĩire mũingĩ gĩgacagũra ũmwe wao ũrĩa ũkarirũkia bendera ya mũng'ethanĩro gũkang'ethanĩra na President William Ruto irebe-inĩ. Atongoria aya moigĩte marĩ na mwĩhoko mũnene mũrirũkia wao wa bendera nĩwe ũkainũkia ũhotani. Tukipiga hesabu ikuwe ni Kalonzo anashindana na William Ruto, mtachagua nani? Mtachagua nani? Tukipiga hesabu ikuwe ni Rigiji ashindana na William Ruto, mtapigia nani? Na tukipiga hesabu ikuwe ni Uji ni wa Marwa wanashindana na William Ruto, mtachagua nani? Tukisimama hapa, muko na the next president of the Republic of Kenya. Tukiwa hapa, muko na the next deputy president of the Republic of Kenya. Hĩndĩ ũyũ atongoria nĩ mokireire president nĩ gũthutũkania rũrĩrĩ rwa Ikamba, makiuga atongoria a gĩtarũ kĩu mararingĩrĩrio kũingĩra thirikari-inĩ nĩguo aikari makinyirio mipango ya ũthii wa na mbere. Leo hii anajua anakuja mitamboni Kadhiani, na kitu ya kwanza kufanya ni kumfuta kazi managing director wa Ketraco. Ketraco bwana Mativo ndio ungamie line sio ndesi ya stima Kenya. Anamfuta kazi, anaweka mtu yake. Hiyo ni madharau ama si madharau? Alafu anakuja huku kusema ati Wakamba wataki maendeleo. Asubuhi amefuta Mativo, ameweka Keboi. Ni madharau si madharau? Alafu anasema ati nyinyi Wakamba ati atanunua nyinyi. Oho Kalonzo ni anyũrũrĩtie mageria ma gĩkundi kĩa athikavu kũmũringĩrĩria nyitana na President William Ruto, akiuga nĩ mahinda mao marananga. Kalonzo augĩte kũrĩ athikavu makoretwo makĩmũtũmanĩra matũmĩtwo ni President William Ruto. Wasiharibu wakati wao na wachunge heshima. Hawa maaskofu wachunge heshima kwanza ya waumini wao na tena heshima ya jamii. Hiyo propaganda imeenea sana kwa mitandao ya kwamba fulani na fulani wanazungumza. Kalonzo hajawahi kuzungumza na mtu yote. Wacha niwaambie authoritatively, Kalonzo hajawahi kuzungumza na mtu yote na hata hawahi kuzungumza na mtu yote, sababu yeye yuko hapa kukomboa Kenya. Mbere ya mĩcemanio na mũingĩ taũni-inĩ ya Mũtituni na matũũra-inĩ mangĩ ma kaunti ya Machakos, atongoria nĩ mekũgeneire igongona rĩa kwamũrwo kwa atungatĩri 21 kanitha-inĩ wa Calvary Christian Church mwena wa Mũtituni. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.